Banni ba lefatshe la Iran mo Botswana ba ne ba tshwere mogwanto. Museveni o fentse paka ya bosupa jaaka kganetso e gana maduo. Setlhopha sa Township Rollers se ribolotse batshegetsi ba bašwa. Fa Senegal e fetogile go nna bomampudi ba sejana. Dumela Motswana wethu, dikgang tsa Lesedi Television mo matsibeng ano di go kopanya le nna Ebineng Gaemengwe. Morafe wa Iran mo Botswana o no rulagantse mogwanto wa Silent Solidarity March mo Gaborone o nong o itebagantse le go tsibosa ka dikgatako tsa ditshwanelo tsa batho tse di tsweletseng ka go diragala kwa Iran. Barulaganyi ba tlhalose fa mogwanto e ne le tlhagiso lefatshe lotlhe ka mathata a ba lebaganeng a tsa sepolotiki, bonweenwee le go phutlhama ga itsholelo tse di aparetseng setšhaba sa Iran. Mapodisi a na emisa mogwanto pele ga baemanokeng ba fitlha kwa embassing ya Amerika ba supa fa ba sa isa kitsiso ka nako. Barulaganyi ba ne ba apele dipego tse di farologaneng tsa dintsho tsa badiredi jwa puso jo bo bolaileng batho ba ka tshwara 5,000 fa Harane yone e netefaditse ba le 3.9. Ba ne ba gatelela gore mogwanto o no le wa kagiso mme boikalelo jwa one e ne le go lemotsha le go kopa mafatshe kemonokeng e seng go tsosa dikhudego kgotsa dikgotlhang tsa sepolotiki. Lekgotla la ditlhatlhobo la Botswana Examination Council BEC le tla ntsha setlankana sa lone se se ikemetseng sa BGCSE go simolola ka baithuti ba 2025 go fedisa setlankana se se fetileng se se kopanetsweng le Cambridge. Maduo a tla gololwa ka go kgaogana ka disilabase tse di adimilweng jaaka sefora sa IGCSE tse di ntshitsweng bošweng mmogo le maduo a IGCSE. That contract has ended last year, and we started a new one which comes with a highly reduced scope. But we believe we have matured over time, and now we have the capacity to conduct some of the processes without support from Cambridge. And on this basis, that is why we scaled down now the current contract into an accreditation without certification. Candidates who sat for BGCSE syllabuses and broad syllabuses in 2025 examinations going forward are likely will receive different certificates depending on the syllabus combinations. It is possible that one candidate may have 3 separate certificates, being one for the BGCSE subjects, then Adidira, another for the O-level subjects. The statistics and additional maths are O-level. They are not IGCSE. And the third certificate would be the IGCSE French. So if a candidate was doing all those 3 broad syllabuses, they are going to then have 3 separate certificates. Tautina wa Uganda Yoweri Museveni wa akgotse phenyo ya gagwe ya ditlhopho ka Sontaga jaaka letshwao la taolo ya lekoko la gagwe morago ga dingwaga di le 40 a le mo pusong. Fa a bua kwa legae la gagwe kwa bophirima jwa Uganda, Museveni o fentse ka diphesente di le 71.6 ya ditalama. O kaile fa dipalo di supa maatla a lekoko la gagwe mme a tshwaela fa bontsi jo e seng batlhophi e le maloko a lekoko. Moganetsi mogolo wa gagwe seopedi se se fetogile le polotiki Rre Bobi Wine o bone 24.7 ya ditalama mme a gana dipalo a kaya e le tse di seng ka ga tsamaisong a supa fa a ka nna a di isa kwa kgotlatshekelong. Museveni o simolola paka ya bosupa ebile e le moeteledipele wa boraro yo o dirileng lebaka le leleele go gaisa botlhe mo Aforika. Boeteledipele jwa gagwe bo tsisitse kagiso le tlhomamo mo pusong ya gagwe a tlhagisa kgatlhanong le maiteko a kganetso a go tlhotlheletsa tirisodikgoka le go rotloetsa baeteledipele ba bodumedi go kgapela bašwa kgakala le dikhudego. Kwa Minneapolis, go tshaba ga bogogi jwa bafaladi le melelwane go dirile gore dikgwebo di sale di itshopere le bareki ba seo se se baka go tswala ga marekisetso ka bontsi. Camel Mall e le lefelo le legolo le le na le dikgwebo potlana tse di fetang 100 tse di laolwang ke batho ba Somalia di ne di didimetse.
Baagi ba Somalia ba tlhalositse fa ba lebagane ke dikgato tsa tirelo tse di amanang le kgatelelo ya bofaladi ya puso ya ga Trump e neng e na le seabe mo kwelotlaseng ya dikgwebo le pharakano ya batho. Mo go tsa metshameko, modulasetilo wa Township Rollers Thapelo Fish Babalinga o ntshitse thulaganyo e ntšha ya tirisanyo mmogo ya togamano e e rulaganyeditsweng go tsholetsa ditiro le tiragatso tsa setlhopha. Ba tla bo ba tshwaragane le tse di latelang: Ambro e le moetletsi wa semmuso wa setegeniki, DC Tos e le molekane wa semmuso wa dipalangwa, thuso ya tsa tshoganetso e le molekane wa semmuso wa tsa kalafi. O ne gape a gatelela fa setlhopha se tlhomile megopolo mo go nonotsheng setlhopha sa basadi se se ka dirang sentle le go tswelela ka go tlhatlhoba setlhopha sa bašwa go netefatsa kgolo ya sennela ruri le go ribolola bokgoni. We end up running a football club that is not financially sustainable. Yes, we do want to have good players, but what is so wrong with having a structure where we are able to develop our own? What is so wrong with ensuring we have a robust system where we go and scout for talent in the four corners of this country? Some of the Rollers players, but not the stars of the day. I don't even necessarily pushed or bought from another team. So that structure is important. We've got to make sure executive committee with the various subcommittees established, they will be looking into some of those things. So the sponsorship Ambro for this season is really just for the men's team. I applied to the other structures, that team being the ladies team, the junior development. But can I keep a similar relationship in Charlie, some of these new entities? Dita aware la mo manong renel atse le bona go ba bontsha gore botlhokwa ba sponsor tsotlhe. And we must be very thankful and grateful to Ambro, because ordinarily you know technical sponsors don't come in the middle of seasons. When they agree to provide the Rona 2025, so basically was sponsored 2024 to 2025 season, maybe going forward another 25 to 26. Senegal e fetogile bomampudi ba Afrika gape jaaka e ne tsholetsa sekgele sa AFCON morago ga kgaisano e kaileng nonofo le katlego. Teranga Lions ya ka ne tlwaelesegile ka go bitsa e ne ya tsa phenyo ya yone mo makgaolekganyeng a gagametseng e tshwere ka natla ka fa tlase ga kgatelelo ya go fenya motshameko le go isa sekgele gae. Ya ka ne tshegeditswe ke motshameko o tlileng wa phemo le tlhaselo, setlhopha se sa go bophirima jwa Afrika se supile fa se santse se le sengwe sa ditlhopha tse di nonofileng thata mo kgweleng ya dinao ya Afrika. Phenyo e tshwaya ditso tsa kgwele ya dinao ya Senegal jaaka setlhopha se se tswelelang ka go aga katlego ya sone ya go uta le go tiisa lefatshe la sone mo Afrika. Wetso di ne di le kalo dikgang mo Lesedi Television tse di neng di go kopantse le nna Ebineng Gaemengwe. Modimo ke yo.